Molim vas, znači, Goran je već rekao, nije ova priča pala s padobrana s neba, na ovoj se priči radi godinama. Do sada ilegalno, a od danas službeno. Nema više ilegalno. I ja sam ovaj dolazak shvatio kao dolazak na Danilubih. Neki naš mali završak. Ima neko nešto protiv, neka odmah kaže. Ili neka mi da primjedbu da to nije to. Ali neka mi ne isključi mogućnost da doživim da je to to. I u tom smislu, Goran je već objasnio gdje je bio problem sa tim saborom Bosanaca u Taču, na koji ja nisam otišao. Budući sam imao saznanje da će se pretvoriti inicijativni odbor jedne političke stranke. Znate, država Bosna nije jedna politička stranka. Daleko vrijedi država Bosna od jedne političke stranke. I bilo koje političke stranke. Ja sam vidio, zato sam zadnji ostao da uđem, komentar za stolom do nas, gdje smo sjedili sad, pripremajući se da uđemo ovdje. Jako smo bitni, čini mi se. Tu su došli ljudi da nas smekaju, da nas prati. Sad je došao jedan iz Mostara, iz SDP-a, pročitao kako da ne znam šta je. Ja ga zovem da uđe, on se vrati. Znači, ja mogu biti SDP-ovac, mogu biti član, mogu imati člansku iskaznicu SDP-a, ali u ovoj priči je nešto iznad toga. Iznad SDP-a, iznad bilo koje stranke. Toliko. Ja bih volio da se popišemo svi, nećemo biti žiranti za kredite, u to vas uvjeravam, nego da se naprosto prebrojimo i da vidimo ko je kod nas ovdje.